Welcome to the Leading Sight News. RG Dinklui pen kisu kachilang pon mimi deda jok Karbi Anglong Termos Council Dr. Tuliram Ronghang aphan kirap kachuhang. Non apor ajada sai leklem ji pusita tangka mate dihina kenang sot. Dihin mate tangka pen ta ning ki hanga son long un. Tangka pen ta inut akaya pran rai un. Son si Phuluni constituency ki parlo tarabasa johoy tirang arong amikar. Babu tok biachor apok alo lang kireng ki do ki so kacholong loga jok. Kidam tang theria chiklo pen apok alo lang ki do ki so kacholong pen. Dipu Medical College and Hospital along ki so chilang ponlo. Bon ta kiso ki bathu pik pena jok kiso ka chilangi jia phan dihin kaduri pena jok kiso det poi phit sita mi hem chiwan de lupusi than pachini pon son sin non hejong social media chataya long mate Facebook along inut ning ki mia bang pujivis tiron bang so kiso de da puthak paklang ponsi ni hang ni jang Karbi Anglong arat sita mi thek pon long si pinang an ning ki mia bang pu bang phiatum sita mi chirap chito dunlo Bon ta kirap ki longpon ana dihin sita mi kong air chiklo joni veda jok. A pia chulang ka vedet pena jok lektogen ki nampon an si kirap ki longpon ananta. Lektogen ki nampon si ikon edlo pusit han pachini pon. An parda bang so birta longpen Phuluni Youth Development Committee hampanga song tumpen sita me. Tong sikot pen paledam si. Phuluni Youth Development Committee mai puron tutokbi. Lapen dihin rim bang raju tiron mithang kia da ping kedoan sita me. Kirapa jirdamlo. Lapen bang soki thekti kanglong ateng selang litum ka chicha ka teng pen. Patu mi hawar ke hat hospital along ultrasound damlo. Dam pen Phuluni Model Hospital along an doktor along report paklang pona tengke. Kiso phiong bat onglo. Jasemet hard mati aninga rep arlo. Lang lapen ok arlo arlong akiso ke do pusi Jasemet Karbi Anglong lapen angtan chipon sirak non pusi Dr. Pinkadlo. Bon sita me babu tok bi inut ki boy de da jokki so ka chilang ponjia phani hang ni jang Karbi Anglong arat man pengi do ke thegi ding ning ki mea bang phu bang phiatum nang chirap dun vek thapura chuning ripon an parta Karbi Anglong Termos Council ke ja team Karbi Anglong ning ki minnai Karbi Anglong arat aphan ka chinghon thegnai bang phu Dr. Tuliram Ronghang aphan sita me nang chirap dun vek thala pen chirap dun vek ji pusi ning chi the ponsi chuning ripado pon Ning ke mea bang phuk chirap dun ji pulote account number 5114538488 IFC CBIN 02822183 Central Bank along nang chirap dun po pusi ning chi the pon lo pusi ki so deda chor babu tok bi pen than pachini pon Kanunggi pon ji pukelalo Apran sike nang la nang litum hem just to tan kontak penat hawal lo lapen penat rong nang litum kan ta nili kanunggi pon ji pukelalo apang sige nili non dake do bom ahawar sini di kithan pon po sin non nili dake do bom ke tarabasa johoy terang ro sidak ni tum do bom lo Napuson si nili ke so lama petak si Hanji si kita tangani pen ini an ciklu yang ni bak sosicet an lupo lalu dia masuk bang keso sini lita bilang sudah lo kedam tanga keso bang ke lapu nili mitang amale penin awe pustame don rapuria rong atun nakang hon la rong nirong thomatun nakang jing so nakang hon pen nili tumaphan hospital na pa chilang lo na pen te boktere hospital me chilang ulo tame la so ke so nili tum api bangke hospital ke thelong si nili tum phanang nang pon lo ala na Difu Medical College long chekto jan kan nang tum kisu chelang pon Difu Medical College long bangke aciklu bangke awe hafta isi bak duji amase la so ka chelang on hostame hala beta nam pini ta dor sup pik pena jok na pen hala dawai pini ke em ta dor sup pik pena jok api bangke nilihin ta thangna ta bdelo dihin na hin na thu bangke jude ta son lo amasi
di tu pen bang ke Sewan itu. jiwan igdelo mane ada penta nang karilis pami na kali nang karilis pami pule ni litung ke bang kali hoju karilis pami kali dia man non bang ke aku kesu abi mar bang nang lutu ulo amasi pani si alom da ko atak sonam tulo amasi enggak atak sonalong bang ke ko abi mar nang batu ulo ngela sila hai abi mar pupusi ni pami theko ma ke matha bidi jut kok lo la sinon bang ke biang long cái gì atung phang si chuning ri rong lo aleng cái thế atung phang ni li ke aleng cái thế tung men da chini dun e amasila aleng cái thế lo la ka du ka vi phang stami phu lo la aleng cái thế tung te la aleng cái thế tung phang si chuning ri rong lo la so ke su la aleng cái thế tung sinang lang ki po ke si chuning ri rong lo Kisu ke mentu pen wan tela. ke su ke dam achik lo bang ke Kan si bagbol mah. kan si ke chik lo yon ni Loyan. kesu bang chik lo yon ni lo Lah kongnya so se chat lo la kong el ke long hot kan si kesu ta kesu lo kesu yon ni lo pipia kisu lo. a kesu bang ke hasu hot bang ke ap pok su le to si ke long he se tane ap pi bang ke klang tu bang ke hospital long bang ke klang tu bang ke lang do kok pulo ang ke vi pinang di pulo tane vi ta bong ni pinang di pupata wasa ka vi kana jo kadure kana jo vi tai bong ke lo ke pilong ke lang ta pang sip nang ji pu lang da pang sip nang ji pu lo tame lang bang pang sip se dawai tirong lo ni pini na atum doktor atum masih dawai bang si pa chutoy masih nge dawai bang apu pi bom lo ha so 108 Dipu LAC MLA Pharma non ke Rangjian Ningkan 2026 sa Pharma na Pan Elvin Tiron na hinpen MLA ticket ki hangpon. Elvin Tiron inut rat cycle mabang pumate BJP along Polonia havar along Chirok tok lapen Polonia rat apan kaiki akidu akisung along Karja din klok abang pu. Non angkele MLA mate LAC Legislative Assembly 108 Dipu Pharman MLA ticket ki hangpon. Anpar Elvin Tiron alang like BJP Ratcharia song along Ningkan Cap so se sai claim ke chipiduk bom wang bom si non puthot LAC mate Dipu ge parlo mate Karbiang long Pharman puthot an so se claim dam ponji phancisik chedang pon lopo se pharangkiang no than pachini pon Lapen ko pai ke mepen arna marni nang kang hon lapen Karbiang long Termos Council Dr. Tuliram Ronghang nang kang hon pen ticket long pon lok pen ke chengsi keng kam ka che Georgie lake alang likai ke Karbiang long arat akar ilapen kai ke amang along kaheman pon article 244A abang Assam Legislative Assembly season na long ke chengsi alam paklang ponji asailo lapen Karbiang long arat kaheman amang mun pachun pon vek poposi chisik chedang pon bomlo posi prangkia thengno than pachini pon tang te Karbiang long Hindu raksa sena long ke khibom mai phu Elvin Tirona hinpen kaning jelam thele arjupon sinang Kardom pajirlo, kadok phanta lapen pherangke bitung tom phanta choro pajirlo nilitum labang so press meet ki bipon labang ke nilitum si chingwai chingsai et pen si labang so press meet bipon lo lapen ke nilitum adak chingwai chingsai et chingkrum chingsai et pen api nilitum chingwai et pen isi decision en lo la si labang so decision bang la pen lo nilitum non ke bang jilang muning mate 2026 aningkan halabang so singkan along nilitum Dipu LA andar long nilitum kangwai pon halabang so candidate panilitum jong pon lo nilitum hinpen lakalang li Elvin Teron alang li fansi jong pon lo alang li athema ke claim ke dam misen lapen alang li noramat ke jakong horang macheng lok BJP party long alang li kam jam ta misen lasi nilitum BJP party hoi nilita BJP amni lo lasi BJP party hoi nili tumbang alang li fansi ingwai polo nili youth lo ako nili kaprek sa nili claim lo BJP long da lasi nil tumbang ke alang li Elvin Teron fansi jongpon iklu lasi aja kalam doji lasi alang li hin pele ilitum arjupon tu na lasi alang li fan lapor pitu na Media bitung tom pa. Anapor
nang cipi pe nang khomri thek ko la se ahok lo jadi rat le nang chedonun sar lo polo polong te la non ke bang ji difu 11 ke SA youth pen ke tiket bang ke bori nun po la pen ke kachisik kacedang ikmek pedoik lo karena me ko pai tim kar beng long kilit pon CM sar Dr. Tuliram Ronghang ekang hon pon le jadi dulu polo polong te development of thaka kabori ban sido po milihin pen ne bang dakalang lo ahok lo jan la BJP long sido lo ningkan kon lo neta ingke plus Cheng ben lo do. kopilo probari ST probari tan nilita klaim lo ningkan kep lo klaim tan ala klaim den mat ingke nilita isi rat pan kerap kangtung atau warbang ke itu masih kecetang te dimana kecetang kangtung bang ke itu saputak masih pini presmil bang ke kecephat itu lapulah mana jadi lah tim kerb yang long non lin pom Dr. Tuliram Ronghang sar lai kang ponduk pulo polong te atau war ke duye kalang lo non nang di report nang reply bang pinang kok po lang ke hai sar beda sing leng ta klaim ke dam ke misen office ta asap so ese seniority lo apa alang ke senior citizen long situ lo apa alang ke unte eprang ke bang ke nilihin mata bang ke bidisar le dudun po kulong sinili bang ke Endo aja. ning cho the pon he non oi kimi phanta than pon te ram su se oi mi tum tang ko alang ke the ka som thot thek nun thu po la si ke de singling sa dai klem tam tam sen he no ne Denang li non BJP kalang lo non na ju de report nang reply bang pinang kok po lang ke hai sar beda singling ta klem ke dam ke misen office ta asap so ese seniority lo apa alang ke senior citizen long situ lo apa alang ke unte eprang ke bang ke nilihin mata bang ke bidisar le dudun po kulong sinili bang ke Endo aja. ning cho the pon he non oi kimi phanta than pon te ram su se oi mi tum tang ko alang ke the ka som thot thek nun thu po la si ke singling sa dai klem tam tam sen he no ne Denang li non BJP or dana che tokon thek pherang ke bitung phanda nili choro parpa jirik lo kardom kalang lo jodi la ili tum di fuel even jodi rat na che kroi na che don sar pele jodi non efrang kewang jilang 2026 aningkan jodi MLA kili kalong tiket non cari bom BJP tiket lelong iklo polong te nilita rat pan ke klaim PGC ni kang la pen ke kecengsi bang ke lalo jodi arna mekang hon tim kar beyang long Dr. Tuliram Ronghang sar le jodi awar sai nang pipon polong te nili ke klaim cheng bang kala rat atum akar I nai article 244A bang ke ni speaker long kaning jitu ni ban hai bang ke cisiklap lo lapan ke development aku tak pusita me nili ke pa prain pan bori ponji lapan ke langnam lo polong te itum long non karbi yang long education ahin pusita me kabori pon ipan cisik cedang lo